se je zgodilo? Ne vem, greva preveriti. Ne, sedaj beživa domov. Torej, bom kar šel sam. Počakaj. Tukaj imam kovanec. Če pride glava, greva domov. Če pride cifra, Greva naprej. Greva. dobro, pojdem za tabo. Počakaj me. Kam greš? Mogoče je nekdo v nevarnosti. Alvin? 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 Ciao, siamo una sladoled. Ja, dobra ideja. Gremo! Hej, skočim še enkrat v vodo in pridem. Ne skrbite, je Samuele. Gremo!